Yes, bakunzi ba Kamanzi Official nongeye kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Ni wa mwanya rero tugaruka tubagezaho amakuru ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga aho tubabwira kuri Pi Network ndetse na Ruby Network. Mu gihe kitarambiranye tuzanabagezaho ku buryo navuga ngo bwiza bwo kuregisteringa muri Pi Bridge, aho Pi Bridge yatangiye no gutradinga Ruby Network. Hanyuma ndacyarimo gukusanya inzira neza kugira ngo nzazibarangire neza cyangwa se mbereke neza uburyo registeringa mudakoze makosa, hanyuma bikakugirira umusaruro cyangwa se bikaguha inyungu. Reka rero twikomereze mu makuru. Uyu munsi turi ku itariki 14 Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Uyu munsi hari inkuru z'impurirane ebyiri zakasamutwe kuri Pi Network. Reka maze nisabira abantu batarakora subscribe muyikore, hanyuma mujye mutwandikira muri comment, hanyuma mukande like ndetse munasharing iyi nkuru igere kuri bagenzi banyu, ntimukihererane amakuru meza nkaya ngaya. Hanyuma mbwira abantu bashaka kuregisteringa muri Pi Network unyure kuri Kamanzi Official. Niho honyine, reka subiremo, niho honyine usanga ibiganiro bigufasha cyangwa amakuru agufasha kuregisteringa muri Pi Network nta makosa ukoze, intambwe ku ntambwe nta makosa ukoze. Urareba ikiganiro nimero 148. Nushaka kuregisteringa Ruby Network genda ku kiganiro nimero 219 kuri Kamanzi Official, honyine niho izi nkuru ziba ziri ngayo nguko. Hanyuma rero urabona Pi Network ku itariki 8 yaduhaye itangazo yuko ku itariki 14 ecosystem izatugezaho itangazo rikomeye ritangaje. Reka nigite ngo ry'igikura nkote, byo bindi nibyo niyongereyeho riko. Ni itangazo n'ubwa mbere iryo tangazo ko ibi ahandi byakozwe ni kuri Open Network ku itariki 10 aho baduteguje ku itariki 10 I think niba atari kuri 11 baduteguje Open Network ku itariki 20 z'ukwa kabiri. Bari bayitugiye ku itariki 10 z'ukwa kabiri niba nibuka neza. Murumva ko ubu n'ubwa kabiri baduteguje itangazo rigiye gusohoka. Ese ntimwumva yuko, ntimubona ko abantu bakereza ibintu kwa team ivuze baba bishuka? Icyo gihe barabitangaje hashira iminsi 10 kandi barabikora. None ubu ngubu batangaje ku itariki 8, ku 9, ku 10, 11, 12, 13 kuri ubwo ni iminsi 5 kuri 14. Reka turebe yuko uyu munsi itangazo bari busohore riri bugire gute, riri bugaragaze ukuri bavugaga. Hari ikiri butangazwe na Pi Core Team, hari noneho n'ikiri bube. Ikiri bube ni iki? Ikiri bube ni Consensus 2025 cyangwa se ni inama mpuzamahanga ya 2025 izavuga kuri web gatatu, ikavuga kuri blockchain, ikavuga no kuri artificial intelligence. Ibi byose nibyo twiteze biri buvugirwe muri iyi nama. Mu kiganiro cyejo nibwo nabagejejeho ibigomba ibyo bateguye ibiteganijwe kuvugirwamo n'abagomba kuyitabira kandi bakazagiramo ijambo. Bavuze abantu bakomakomeye. Ubundi muri rusange zitabirwa n'abantu barenga ibihumbi 15. Baba hari abari bikurikirana abari live n'abayikurikirana bari mu buryo bw'iyakure. Yego ibyo byose. Hanyuma amakuru yasohotse ku rubuga rwa University of Toronto Entrepreneurship cyangwa se kuri university yakiriye iriya nama, aravuga yuko abanyamuryango b'iryo shuri biyo kaminuza kuri service zayo zose zishyurwaga bariyandikisha. Abashaka gukurikirana iyo nama bariyandikisha banyuze ku murongo witwa UOFT 20. Hanyuma abari bwiyandikishe kugira ngo bakurikirane iyo nama kuri service zose bajyaga bahabwa baragabanyirizwaho 20%. Murumva rero ko
inama y'ubwayo yatangiye gutanga umusaruro itaranaba. Aya yari amakuru y'iyo nama n'andi muri rusange yerekeranye Ruby Network ndetse na Pi Network. Njya gusoza rero hari ubutumwa ngomba kubaha bukomeye mu gutega amatwi. Hanyuma nyuma y'ubu butumwa ngiye kubaha nakuye mu busesenguzi bw'abahanga muri ibi bya cryptocurrency no cyane cyane kuri Pi Network. Hari ubutumwa ndi bubahe bujyanye no kubafasha nkuko bisanzwe ndi bubabwire inyuma, ariko ntibagirwa abansaba nimero zanjye ni 078 guteranya 250 7 reka nsubiremo neza, guteranya 250 78 320 reka ngasubiremo, guteranya 250 78 320 dore rero ubutumwa bwasohotse cyangwa se bwagaragaye mu busesenguzi bwa bamwe mu bijyanye na Pi Network. Hari imiterere y'abantu banze kumayininga Pi mbere y'uko inama iba. Mbese abantu bose batamayininze Pi, hari n'abayigiyemo ariko bayikerenza mbere y'izi tariki 14 z'ukwa gatanu 2025, baravugaga ngo Pi ni iki, bakiha igisubizo cyangwa se abandi bakabaha igisubizo bakababwira ngo Pi ni scam, Pi is just, what is Pi? Undi akamusubiza ati Pi is just a scam, no one cares, nta n'umwe yitayeho. Muri make Pi ni ibintu by'ubutekamutwe bira n'ubutubuzi, ati nta n'umwe yitayeho. Ayo niyo makuru kuri bamwe yarahari mbere y'izi tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Umva nyuma y'iyi nama none ikiri bubeho, baraza kuba babaza bati where can I buy Pi? Ni hehe nagurira Pi? Bavuga bati ati isi yose mbega bazaba bavuga ngo okay, Pi is real. Okay, Pi burya ni ukuri. Reka mbwira umuntu wamayininze Pi, mubwira ngo ongera umayininge, ukomeze umayininge. Igihe kirageze, Pi igiye kwivugira. Iyi nama irasiga Pi imenyekanye nkuko twabibonye mu biganiro bitandukanye bitambutse. Irasiga Pi imenyekanye, ahubwo abantu bari mu kuyishakisha bavuga bati turagurira hehe Pi? Reka mbabwire uyu mwanya Pi kuri, reka nifashishe wenda exchange ya OKX, mu kanya riri kuri $1.25. Ndimo ndabafungura kugira ngo mbarebere ubu ngubu igeze hehe. Ubu tuvugana Pi iri kuri $1.25, yes, 25 n'ubundi niho ihagaze. Murabona yuko harimo ibintu bibiri hamwe. Icyambere, Pi murabona ko yitsimbarara ku $1 yanga kuhatirimuka. Icya kabiri, biragaragara yuko inama iri bube bwa mbere, ikiganiro cya mbere cyangwa se aho abantu bari bube babona ko aho ibintu byerekeza muri iyi nama. Ndababwiza ukuri, muraza kubona ko Pi iraza kuba ari ishiraniro. Inama iratangira ryari rero? Inama iratangira saa 3 za hariya muri Canada, ikazajya isoza saa 10 z'umugoroba. Iragitangira saa 3 z'umugoroba, isoze saa 10 z'umugoroba. Reka rero shimire abakurikiye Kamanzi Official inkunga mudutera, yaba ariyo kudukurikira ndetse no gukora subscribe n'ibindi byose tuba tubasaba gukomeza gukurikira amakuru 5 kuri 5 udakweho urushinge. Ukibona ikiganiro kuri Kamanzi Official uvuga uti inkuru nziza yaje, ubwino bw'ukuri bwaje, atariho ivumbi yaje, maze mukomeze mudushyigikire, duteze imbere icyano ikomeze kugira imbaraga zo kubashakira amakuru afatika, kandi mwibuke yuko tugira n'umwihariko wo kubafasha. Kubafasha, ubwo nivuga kubafasha, mwumve Pi Network, mwumve Ruby Network, mwumve
PyBridge ifite application yitwa mining yitwa PyBase, nibyo ndimo kwigaho. Mwitegure yuko mu gihe gitahariyo nzabazana. Nababwiye ko ntashobora kubazanira amakuru ntatuhuje cyangwa se ntafiteho ubwino, niko basigaye bavuga mu mvugo z'imihanda hano kwitangaza amakuru. Bavuga ubwino, bavuze ubwino, bavuga inyandiko, ubumenyi, ibigezweho, ibiriho, updates. Murakoze, mugubwe neza, muhahe muronke, mugire icyumweru cyiza n'imyiteguro myiza y'amatangazo twitegura muri Core Team, hanyuma muri Pi Core Team, ndetse no muri Global Consensus 2025. Hanyuma mbibutse yuko tubakomeza tuzanabagezaho uburyo bwo gukora kuzuza ibyangombwa muri Ruby Network ndetse na KYC nibyo muri Pi. Ariko mu gihe ibyo bitaraba, nk'ubu kwa gatandatu nzaba ndi Kigali, ushaka ko nzamufasha nanyandikire ka SMS gasanzwe, SMS isanzwe, unyandikire umbwira uti nanjye kwa gatandatu nkeneye kumfasha. Ibyo gusa, ibisigaye nzakubwira bitarenze kuwa kane. Abiyandikishijwe nibo nzakira gusa, abampaye SMS nibo nzakira gusa, hanyuma ni nabo nzabwira ngo nzaba ndi ahangaha. Murakoze, mugubwe neza.